ariko iyo waduhinduye akarima kawe ukoramo ibyo ushaka uhingamo ibyo ushaka natwe hari ibyo dushaka. Abaturanyi bashaka kuduteza ibibazo ubihorere twe dukemura ibibazo byabo, hanyuma aho bazumvira ko kubana neza ari ngombwa tuzabana neza. Twe ntawe tujya tubangamira mu kubana, tubana n'abantu bose. Bashaka kubana n'abaturanyi neza, bashaka gukorana nabo neza, turashaka guhahirana, kujya kuramya no kuhamagara baza kubakuburira. Iyo wumva ukennye mu mutima mu mutwe urakena hose ugapfa rwose. Iyo wiyumvamo imbaraga, iyo uzishatsemo, iyo uzikoresheje kugera ku ntego uyigeraho bidatinze. Ubwo biri ku muntu, biri no ku gihugu. Igihugu cyacu twiyumvamo agaciro, twiyumvamo ko dushobora kugera ku byiza dushaka abandi bafite. Tugomba kubikorera, tugomba kubigeraho. Uyu munsi reka dutangirane n'amagambo y'umugore uherutse kwataka Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, akamwibasira bikomeye cyane imbere y'amaso y'isi yose, bigateza impagarara mu itangazamakuru ry'isi. Yagize ati, Canada and Australia have reserves of tantalum, but their tantalum Canada na Australia ni ibihugu bifite tantalum. Ubundi tantalum ni ubwoko bw'ibyuma byiza cyane bikorwa mu mabuye y'agaciro ya koruta. Ati rero nubwo Canada na Australia ari ibihugu bisanzwe bifite tantalum, biyigurisha ku giciro cyo hejuru cyane ku buryo yigonderwa n'umugabo igasiba undi. Ibyo rero binatuma bacukura bakanatunganya nkeya bishoboka kuko n'abayigura baba ari bakeya. Na Brazil ikora ibi byuma bya tantalum bakabigurisha ku masoko mpuzamahanga, ariko n'ubundi ibi byuma bagurisha biba ari bike cyane ugereranyije niba bikenewe ku isoko ry'isi yose. Ni mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aricyo gihugu cya mbere gikize ku mitungo kamere nk'iyi ivamo ibyuma bya tantalum. Kongo niyo ya mbere igurisha ibi byuma ku giciro gito, ariko ni nabo batunganya byinshi cyane ku rwego rw'isi yose. Ariko iyi Kongo mvuga ni akarima ka Perezida Paul Kagame. Uyu mugore w'isoni nke yakomeje agira ati, Perezida Paul Kagame we n'abanyabyaha mpuzamahanga b'abamafiya bambutsa bwihishwa ingano nini cyane ya tantalum n'amabuye y'agaciro kenshi cyane arimo ayitwa tungsten, tin ndetse na zahabu, bivanwa muri Kongo bikinjizwa mu gihugu cy'u Rwanda, bigacishwa mu mihanda myiza y'iki gihugu cy'u Rwanda irimo amapave ijya kunganya ubwiza nk'imihanda yo mu Busuwisi, bigahita bikomereza ku masoko y'isi yose aho biba bishobora kuba byagurwa nta nkurikizi. Ati rero ubwo nagenzuraga aya masoko yose akantu ku kandi, nasanze aya mabuye y'agaciro yose ahita akomereza mu biganza by'inganda nini cyane z'ikoranabuhanga mu isi n'amakompanyi acura intwaro z'urugamba kuko aribo bagura tantalum ku Rwanda. Rero ikiri kuba nuko His Excellency Paul Kagame agurisha kuri make cyane amabuye y'agaciro kenshi kandi akenewe cyane mu bukungu bw'isi yose, ndetse iyi nyota dufite ikoranabuhanga n'irambye ibyaha bye by'ubujura. Uyu mushirasonikazi utinyukana ikinyabupfura gike cyane yitwa Judy Liver, ni umunyamakuru ukomoka muri Canada uzwiho gutondagira kenshi Perezida Paul Kagame w'u Rwanda by'umwihariko mu itangazamakuru akamushinja ibyaha bibaho n'ibitabaho. Ni umugore uvuga ko amaze imyaka irenga 30 yose akora ubushakashatsi ku makimbirane abera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'irengero ry'amabuye y'agaciro ahacukurwa muri iki gihugu. Ubwo yavugaga aya magambo yibasira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda hari mu mpera z'ukwezi kwa gatanu kw'ibihumbi 2025 mu nama yibanda ku burenganzira bwa muntu yitwa Oslo Freedom Forum itegurwa n'umuryango urengera uburenganzira bwa muntu witwa Human Rights Foundation ufite icyicaro gikuru i New York ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni inama iba buri mwaka ikabera mu mujyi wa Oslo ni muri Norvege. Icyo gihe ariko uyu mugore ugaragaza kenshi ko adakunda nyakubahwa Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, ikiganiro cye muri iyi nama mu mwaka washize 2025 yari yakise The World Economy's Favorite War Criminal, bishatse gusobanura ngo umunyabyaha w'intambara ukunzwe cyane mu bukungu bw'isi yose. Ubyumve neza ko uyu mugore uvuga u Rwanda mu isura y'uburakari si ubwa mbere yari amenyereye byo kubahuka Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, kuko inshuro nyinshi yita Perezida umujura ruharwa ngo ayogoshe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibaze ko yigeze no kwandika igitabo yise In Place of Blood, The Crimes of the Rwandan Patriotic Front. Kikaba igitabo kibasiye birenze bikabije Perezida Paul Kagame n'ishyaka RPF Inkotanyi. Mw'abantu mw'uyu mugore aratinyuka kandi akabikora mu buryo bwuzuye kwandagaza. Hari n'ubwo yashyize hanze igitabo yise Rwanda's 30-year assault on Congo, The Crime, The Criminals and the Cover-up.
aha ni hashinja yivuye inyuma akanagaragaza uruhare rw'ingabo z'u Rwanda RDF mu mirwano yose ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akanagaragaza ashyize amanga ku Rwanda rwiba amabuye y'agaciro muri iki gihugu cy'abaturanyi. Inshuro nyinshi Perezida Paul Kagame yaganiriye n'itangazamakuru mpuzamahanga, akenshi abazwa ku cyaha ashinjwa kenshi cy'ubujura bw'imitungo kamere. Ni inshuro zitabarika yasubije kuri iki kibazo cy'ubujura bw'amabuye y'agaciro, ariko izo nshuro zose yagihakanye yivuye inyuma. Ariko n'ubundi iri tangazamakuru mpuzamahanga rititaye ku bisubizo bye nirisiba kumwataka hafi ya buri munsi. Ibaze ko n'umuryango w'abibumbye UN ushinja u Rwanda na Perezida Paul Kagame uruyobora kwiba bikomeye amabuye y'agaciro acukurwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa umukuru w'igihugu wavuga ko iyaba u Rwanda rwiba ayo mabuye koko nk'uko bo babivuga, u Rwanda rwakabaye kuba rukiza inshuro byibura zikubye 100 uko rukiza uyu munsi. Hari n'ubwo agira ati, ariko ubukungu bwa Kongo ntwara wowe kuki utabukoresha we nyirako? Ko mbona abantu bawe bakennye nk'abangi hano cyangwa bari no hanyuma, kuki utabikora? Ariko se kuki amahanga yose ashinja u Rwanda kwiba imitungo kamere mu gihugu cy'abaturanyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Ni ibihe bimenyetso aba bose bagenderaho bashinja u Rwanda ubu bujura? Ese koko ibi byaba bifite ishingiro? Ubundi iyo Kongo bavuga yibwa buri munsi iri hejuru y'ubutaka bubitse amabuye y'agaciro angana gute mu by'ukuri, ku buryo bishobora no guteza intambara nini cyane ishobora no kurwanamo ibihugu by'ibihangange mu isi mu bya gisirikare? Muhaye ikaze. Niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri umuyoboro mugari byegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Ese nawe uri muri bamwe bahora bahangayitse bibaza aho bakura umuvuzi gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera? Wihangayika, igisubizo cyabonetse. Habonetse umuvuzi gakondo utanga inama n'ubuvuzi ku ngo zabaswe n'amakimbirane, kubabaswe n'ibiyobyabwenge namwe abakoraho rikaka, kubivuza indwara nk'umwijima, amibe, kwabazaniye umuti wizewe kandi ukomoka ku bimera. Akarusho kandi kubivuza indwara nk'amarozi, itegano, ibigaburano, nyabingi, ibihuhirano, namwe mwashyizwe igorora. Muganga gakondo yifashisha imbaraga z'ibimera ku bafite ingano y'igitsina batishimira, haba ku bagore cyangwa se abagabo, namwe twabatekerejeho. Dukorera mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Kuba ari mahanga namwe mwihangayika uko dukorana na DHR tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane. Ku bindi bisobanuro bariza kuri nimero ya telefone ikurikira 0788 31 16 7 5. Takumagara yawe hakiri kare hatatagutenguha di. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'imiryango mpuzamahanga irimo nk'umuryango w'isi urebera uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ndetse n'umuryango w'abibumbye UN, aba bose bashinja u Rwanda gufasha mu buryo bweruye umutwe wa M23 urwana ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bw'iki gihugu, ukaba umutwe w'inyeshyamba urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa mu buryo buhamye ariko binyuze mu nzira y'amasasu n'ibiturika bikaze. Iyi miryango mpuzamahanga yose ku bufatanye n'ibigo bikomeye cyane mu itangazamakuru ry'isi yose ndetse n'ibigo bikomeye by'ubutasi mu isi bavuga ko bakusanyije amakuru yose ashoboka ahamya neza ko u Rwanda rufite abasirikare mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barwana ku ruhande rwa M23. Hari agashami k'abahanga cyane mu bushakashatsi bwose bukorwa n'umuryango w'abibumbye UN kitwa UN Expert Group. Aba bavuga ko u Rwanda rufasha mu buryo bweruye rugatanga inkunga ku bikorwa byose by'umutwe wa M23 ndetse ngo nyuma y'amasasu menshi araswa buri munsi muri Kongo, ingabo za leta ya Kinshasa zihanganye bikomeye n'uyu mutwe wa M23. Inyuma y'amarido ingabo z'u Rwanda ziba ziri kwambutsa bwihishwa imitungo kamere icukurwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aba bahanga bemeza neza ko amabuye y'agaciro by'umwihariko koruta icukurwa mu birombe byose birere mu bice by'iki gihugu bigenzurwa na M23 ngo yose uko yakabaye ihita yambutswa umupaka ikinjizwa mu Rwanda, maze ayo mabuye yose agahita avangwa n'asanzwe acukurwa ku butaka bw'u Rwanda maze akagurishirizwa hamwe ku isoko mpuzamahanga kandi akagurishwa ku giciro gito cyane. Gusa u Rwanda rwo ruhakana ko rwaba rufasha uyu mutwe wa M23 nk'uko bo babyemeza ndetse bakanahakana ubujura bwose bashinjwa bwo kwiba imitungo kamere ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
ariko leta y'u Rwanda nanone ikemeza neza ko yashyize ingamba z'ubwirinzi hafi y'umupaka uruhuza na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubera ko iki gihugu cyacumbikiye na n'ubu kandi gicumbikiye umutwe w'abagizi ba nabi barwanisha intwaro wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze amabi mu rw'imisozi igihumbi muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. u Rwanda rubona ikibazo gikomeye mu kuba uwo mutwe ubarizwa mu gihugu cy'abaturanyi bahabwa ibiryo, bagahabwa intwaro n'imyitozo ya gisirikare kandi bagakorana bya hafi n'inzego za leta by'umwihariko igisirikare cya leta ya Kinshasa mu bikorwa bigiye bitandukanye. Ndetse hakaba hari n'amakuru avuga neza ko uyu mutwe wa FDLR ugizwe n'abicanyi ruharwa banga u Rwanda urunuka ngo ushobora kuzayobora ibikorwa byose bya gisirikare cyangwa se operasiyo zo kurasa no gutangiza intambara ku Rwanda mu buryo bweruye mu bitero binini cyane byo gusenya Kigali no gukura Perezida Paul Kagame ku butegetsi nk'uko biri mu mupangu munini cyane wizwe neza akantu ku kandi n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku bufatanye n'igisirikare cy'u Burundi. Ubu bari mu myitozo yo kuzatwika u Rwanda bakarugira ivu. Gusa Perezida Paul Kagame w'u Rwanda avuga ko urugamba ari ururimi yumva neza kandi avuga adategwa, akarenzaho ko ahubwo nibibeshya bakarenga umupaka igisirikare cy'u Rwanda kizabadunda bimwe biteye ubwoba ibisazi bafite bibashiremo. Babihorera bakishyira hanze bagasaragurika abantu bose bakamenya ko ari abasazi. Ariko iyo bigezaho hari n'umurongo utarengwa buriya. Bihorera umuntu agasara uvuga iby'abasazi, ariko iyo urenze umurongo ibyo bisazi byawe bigashaka guhutaza umunyarwanda kakubaho. Mbere yuko dukomeza ariko nyemerera mwibwirira inkuru nziza ku baturarwanda ndetse nabo mu bihugu by'abaturanyi. Ndabizi abacuruzi benshi baracyagurwa no gukoresha IBM muri mudasobwa bitewe nuko bibasaba ubumenyi bikanabasaba igishoro cyo kugura imashini yo kubikora. Ariko se wari uzitwara agakoresho kameze nka telefone kajyamo IBM kandi kagasohora resi ako kanya, bivuze ko bitakiri ngombwa kubanza kwiga mudasobwa cyane ko aka gakoresho kanahendutse cyane. Ubyumve neza ko kanafasha mu kubara ibyacurujwe byose ndetse no mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye. Iyi ni POS ntoya igendanwa ndetse n'ahandi wayisanga muri uru Rwanda uretse muri Prime Core Electronics. Iduka rya mbere mu Rwanda ricuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga ku giciro kinogeye buri wese. Aha ni usanga mudasobwa z'ubwoko bwose kuva ku ntoya z'abanyeshuri, izo gukoresha mu kazi, iza MacBook kugeza no kuzama gaming zifite ingufu ziremereye cyane. Ndetse bakagira n'ama desktop y'ubwoko bwose, bakagira accessoires z'imashini nk'imigozi zicaginga, keyboard na mouse by'imigozi cyangwa wireless, n'ama stand ndetse n'ama bags z'ama laptop byiza cyane kandi bitaboneka ahandi hari hose muri uru Rwanda. Dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Town Center Building TCB munsi ya Makuza Peace Plaza. Ku bindi bisobanuro ushobora kuduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp yacu kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Hari icyitwa discrepancies. Nicyo kintu cya mbere umuryango w'abibumbye ugendera ushinja u Rwanda ubujura bw'amabuye y'agaciro ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Discrepancies ni ijambo ry'icyongereza rikoreshwa igihe imibare ihari idahura n'iyakabaye ihari, kubera ko bo nibumva neza impamvu yaba yihishe inyuma y'uko u Rwanda rusigaye rucuruza zahabu na koruta bijya kungana n'ibicuruzwa n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi Kongo ari nini inshuro zirenga 88 ugereranyije n'ubunini bw'u Rwanda, ndetse ari nabo bafite ibirombe byinshi cyane by'amabuye y'agaciro by'umwihariko koruta. Kuko nk'ubu mu mwaka wa 2023 u Rwanda rwacuruje mu mahanga amabuye y'agaciro ku isoko ry'isi ahagaze miliyari 1,100,000 mu madolari y'Abanyamerika. Igitangaje mu mwaka wakurikiye w'2024 leta y'u Rwanda yacuruje amabuye y'agaciro mu mahanga ahagaze miliyari 1,750,000 mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo rero bituma imiryango mpuzamahanga itumva neza uburyo igihugu gito nk'iki cy'u Rwanda rwacuruza amabuye ajya kungana gutya, kuko ni menshi bimwe birenze ibishoboka. Ibaze ko mu mwaka wa 2024 u Rwanda rwacuruje zahabu ifite agaciro ka miliyari 1,500,000 mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, rugurisha korota ihagaze miliyoni 99 z'amadolari. Rwanagurishije kandi ka satellite ifite agaciro ka miliyoni 96 mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Wolfram ya miliyoni 36 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubyumve neza ko muri uwo mwaka umwe w'2024 u Rwanda rwasohoye hanze y'igihugu koruta ingana na toni 2,384. Iyo bashinja u Rwanda ubu bujura, kenshi Perezida Paul Kagame adaciye ku ruhande nawe ahita atunga urutoki ibihugu by'ibihangange mu isi yose. And I was talking to some very senior people recently from somewhere who
nahoze mvugana n'abahanga bita abasiniya bakunze kuvuga ngo abakongomani turi bazakurutana zahabu. Nanjye nagutinda mu mayira nahise mbabaza ikibazo kimwe gusa kitagira icya kabiri kandi icyo kibazo kireba abategetsi bose mu isi. Nababwiye ni hari ikintu kimwe nzi neza pe, uko biri kose hari abantu benshi bava muri Kongo bakinjira ku butaka bw'u Rwanda bazanye amabuye y'agaciro. Birumvikana hari abaca mu nzira zemewe n'amategeko, hari n'abandi baca mu nzira zinyuranyije n'amategeko. Gusa ariko aya mabuye y'agaciro hafi ya yose aca mu Rwanda akomeza ntabwo ahaguma, kuko aya yose ahita yitira mu mujyi wa Dubai, andi agakomereza mu Buruseli, andi akajya Tel Aviv muri Israel, andi akajya mu Burusiya. Yajyaga mu Burusiya ariko ubu sinzi neza niba kijyayo. Aya mabuye ajya hariho hose ubundi urebye. None ntababajije ni mwebwe mudushinja ngo u Rwanda turabajura, mwe mwaba muri ku rutonde rw'abiba amabuye ya Kongo ko n'ubundi aya mabuye asoreza mu biganza byanyu? None se ko twebwe aca mu gihugu cyacu akomeza ariko mukarengaho mukatwita abajura? Abajura naho byanyuze cyangwa naho aya mabuye aba yerekeje? Niko kuki ibyo mutabivugaho? Kuki? Kandi nk'ubu tubirakariyemo tugashyira imbaraga mu kuba twahagarika aya mabuye yose aca mu gihugu cy'u Rwanda akomeza, noneho ibyo badushinja byaba ari akahe ndakurahiye? Kuko nta zahabu bazongera kubona mu zari zisanzwe zinyura mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo zibagereho. Noneho kandi ubwo batangira kwivugisha ngo ko bikose bano bantu batangiye guteza ikibazo mu isi. None mu by'ukuri bumva dukwiye gukora iki? Hanyuma kubakora bajyanye n'amabuye y'agaciro harimo uwikorera n'ubikuriye gusa. Nta muntu uri mu mabuye y'agaciro nagira ngo umubaze, turaza uri buvuge, nagira ngo mbabaze percentage bavana muri Kongo. Ibyo bacuruza baza kwibuka batubwire ni bingahe biva muri Kongo, ni bingahe biva hano, kubera ko nujya gukurikirana abantu bose bari mu bucuruzi bw'ayo mabuye y'agaciro, cyane cyane ibi bihugu biteye imbere birirwa kurikirana ku mabuye y'agaciro, nta mabuye y'agaciro bagira ariko bayungukamo kurusha abantu bose. Bayavana hehe? Ubwo ikinyuranyo ni ukuvuga ngo amabuye yacu tuvana muri Kongo tugeraho tukayatunganya, ntihakagire asigara mu Rwanda igihe ari mu nzira azi iwacu. Nicyo biba bivuze gusa, ariko arajya iwanyu kubera iki? Inzira yose agenda kuki hatagira ugira icyo avanaho? Ariko se ubundi Kongo iteza impagarara mu isi yose, igihugu gikize cyane ku mitungo kamere, kikaba igihugu ariko nanone gisahurwa ku rwego rurenze urukabije, ni igihugu kiri ku butaka bubitse imitungo ingana gute mu by'ukuri? Umugabane wa Aziya niwo mugabane wa mbere ku isi hose utunganya amabuye y'agaciro menshi cyane kurenza undi wari wose kuri uyu mubumbe dutuye, uko bibarwa ko Aziya buri mwaka itunganya toni zirenga miliyari 10 na miliyoni 500 z'amabuye y'agaciro. By'umwihariko ariko ibyo byose bigakorerwa mu nganda nini cyane zo mu Bushinwa, izo muri Australia, Ubuhinde ndetse no muri Indonesia. Ariko nubwo Aziya itunganya ikanacukura amabuye menshi cyane y'agaciro, gusa se wo mugabane wa mbere mu isi yose ukize ku mitungo kamere, uko bibarwa ko 30% cyangwa se 1/3 cy'amabuye yose ari munsi y'ubutaka bw'isi yibereye munsi y'ibihugu bya Afurika. Gusa ariko ibyo nanone ibyo nibituma Afurika izimbere mu migabane icukurwamo amabuye y'agaciro menshi cyane buri mwaka, kuko yisanga ku mwanya wa 3 kuri iyi ngingo nyuma ya Aziya na Amerika ya ruguru. Ubyumve neza ko Afrika yose buri munsi icukurwamo amabuye y'agaciro apima toni zirenga miliyari 1 na miliyoni 17. Wibuke miliyari y'amatoni ibigizwe na miliyoni 1000 z'amatoni, naho toni imwe ikabigizwe n'ibiro bisaga 1000. Bivuze ngo buri mwaka Afrika icukurwamo ibiro birenga triliyoni 1 na miliyari 170 z'imitungo kamere. Ni amabuye menshi ku rwego rw'uko yakuzura mu makamyo manini cyane arenga miliyoni 100, buri kamyo imwe byibura yakwikorera uburemere bwa toni zirenga 10.
aya mabuye yose acukurwa ku mugabane wa Afurika buri mwaka aba afite agaciro ka miliyari 632 z'amadolari ya Zunze Ubumwe za Amerika. Bisobanuye ko ku butaka bw'umugabane wa Afurika buri munsi acukurwa amabuye aba ahagaze miliyari 1 na miliyoni 700 mu gaciro k'amadolari ya Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cy'amasaha 24 gusa. Naho buri saha hagacukurwa amabuye aba ahagaze byibura miliyoni 70 z'amadolari ya Zunze Ubumwe za Amerika. Muri make buri munota Afurika icukurwamo imitungo kamere byiburi bifite agaciro ka miliyoni 1 n'ibihumbi 200 by'amadolari ya Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa ariko igitangaje nuko amabuye menshi ava ku mugabane wa Afurika amenshi nacukurwa mu birombe biherereye mu bice byo hagati kuri uyu mugabane no mu majyepfo ya Afurika muri rusange. Gusa ariko amabuye ava mu bice byo muri Afurika y'Iburasirazuba yakunze kuba ari make cyane ugereranyije n'ava handi kuri uyu mugabane wa Afurika. Ariko nanone ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba ibyinshi nabyo bicukurwamo amabuye y'agaciro y'ubwoko bwinshi ari no mu yahenze cyane ku rwego rw'isi yose, harimo nka zahabu, titanium, tin, tungsten, tantalum, za koruta n'izindi. Gusa ariko aya yose nubwo hacukurwa akunze kuba ari make cyane ugereranyije n'ava handi kuri uyu mugabane wa Afurika nko muri Afurika yo hagati cyangwa y'epfo. Bibarwa ko Afurika y'Iburasirazuba irimo ibirombe birenga 20,000 iby'inganda nini ndetse n'ibirombe bito bito byose ubiteranyirije hamwe. Ibi birombe biri mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba byo bicukurwamo hafi 20% by'amabuye yose y'agaciro acukurwa ku butaka bwose bw'umugabane wa Afurika. Bigereranywa ko amabuye yose acukurwa muri aka gace ka Afurika y'Iburasirazuba aba ahagaze byibura uburemere upima toni miliyoni 190 byibura, kandi aya mabuye akaba ahagaze agaciro k'amafaranga arenga miliyari 40 mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amabuye yose ni amabuye aba yiganjemo zahabu zikoreshwa mu gukora imikufi n'indi mitako ihenze cyane ikoreshwa mu gutaka ubwiza bw'umubiri cyangwa ikindi kintu runaka nk'inzu cyangwa ibinyabiziga, ndetse zikanifashishwa mu nganda zikora ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye. Muri Afurika y'Iburasirazuba kandi hakava tantalum ikoreshwa n'inganda nini cyane mu isi yose mu gukora za telefone zigezweho, smartphone, za computer n'ibindi bikoresho bya gisirikare by'igitinyiro ku rugamba, ndetse hakanava n'andi mabuye menshi cyane akoreshwa mu mirimo igiye itandukanye mu nganda zigiye zikomakomeye mu isi yose. Ibaze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite ibirombe byinshi ku rwego rw'uko bijya kungana nk'umubare w'ibirombe byose biri mu bihugu birenga 15 byo muri Afurika y'Iburasirazuba. Hari abashakashatsi bo mu kigo cyitwa International Peace Information Services IPIS aba bashakishije byimbitse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakora ubugenzuzi bw'ibirombe byose biri muri iki gihugu, maze babarura ibirombe birenga ibihumbi 10, kandi ibyo nibyo babashije kugeraho kuko hari nibyo batabashije kubonesha amaso yabo kuko biherereye mu bice bya kure cyane by'ibyaro. Ibindi bikaba biherereye mu bice bigenzurwa n'imitwe irwanisha intwaro itajya yinjirirwa bibaho, kuko bamenyereye wese baramubarura bimwe biteye ubwoba. Bibarwa ko nko mu burasirazuba bw'iki gihugu gusa hari ibirombe bigari birenga ibihumbi 5 ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahacukurwa amabuye y'agaciro menshi na ahitwa Katanga mu bice by'amajyepfo y'Uburasirazuba hacukurwa cyane kopa na cobalt. Ahandi haba ibirombe byinshi cyane ni muri Kivu ya ruguru hacukurwa cyane koruta, tin na zahabu. Ibyo kandi bigakorwa ku bwinshi no muri Kivu y'epfo, ndetse hakaba n'agace kitwa Kasai ko mu majyepfo yo hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kazwiho ibirombe byinshi cyane bya diyama, ndetse n'ahitwa Ituri hava zahabu nyinshi cyane kurenza ahandi ariho hose muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Buriya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nicyo gihugu cya kabiri mu bunini ku mugabane wose wa Afurika kuko kiri ku buso bwa kilometero kare miliyoni 2,300,000. Kikaba igihugu kiri ku butaka bubitse 70% by'amabuye y'agaciro yose ya cobalt aboneka mu isi yose, kandi niyo yifashishwa mu gukora za bateri z'imodoka z'amashanyarazi. Ayo mabuye kandi akifashishwa mu gukora za telefone zigezweho n'amakompyuta. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakagira kandi ibirombe bivamo za kopa, akaba amabuye yifashishwa mu gukora insinga z'umuriro w'amashanyarazi zifashishwa mu gusakaza umuriro w'amashanyarazi ku mihanda mu ngo z'abaturage. Izo nsinga kandi zikifashishwa mu nganda, mu bwubatsi ndetse no mu binyabiziga bigiye bitandukanye. Bakagira hava za koruta, tin, zahabu ndetse n'amadiyama, zose z'ingenzi cyane mu gukora ibikoresho bigiye bitandukanye kandi bigezweho mu isi ya none y'ubuzima buteye imbere mu ikoranabuhanga. Ubyumve neza ko ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari ibice bimwe na bimwe aho kubona amabuye y'agaciro ahenze cyane bidasaba gucukura cyane za metero nyinshi z'ubujyakuzimu, ahubwo aya mabuye agasangwa hafi cyane y'ubutaka bishoboka muri santimetero nka 30 z'ubujyakuzimu, ukaba wahabona ibuye nk'iri ryiza rishashagirana. Tekereza ko 95% by'ibintu byose biva ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bijya kugurishwa mu mahanga aba ari amabuye y'agaciro. Bivuze ngo ubuzima bwabo bwose busa nk'ubushingiye ku ibuye ry'agaciro. Ibaze ko mu mwaka wa 2024 Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagurishije mu mahanga amabuye ya kopa arenga toni miliyoni 3 n'ibihumbi 100.
nicyo gihugu cya kabiri kuri iyi ngingo nyuma ya Chile mu isi yose. Ubyumve neza ko buri mwaka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hacukurwa amabuye y'agaciro aba ahagaze agaciro karenga miliyari 20 mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivuze ngo buri munsi Kongo yinjiza arenga miliyoni 80 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bucukuzi bw'amabuye gusa y'agaciro. Kandi ubushakashatsi bugaragaza ko munsi y'ubutaka bw'iki gihugu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na n'ubu hakirimo amabuye y'agaciro ahagaze amatiriyoni menshi cyane mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni amafaranga menshi ku rwego rw'uko kuyatekereza uko ari, urebye nabi byagusigamo kanseri y'ubwonko. None byagenze bite ngo bigende gutya? Niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri umuyoboro mugari byegeranya mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe gafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzima dutuye. Ndi Aime Christian. Naho ubutaha.